جبوان هل بجارتنی شارداریان دناوا AKP و هدف د اتفاقک چه ببیتن یا نه اف گودا گوده تینه کرن تنه جبو خاپاندنا رایا گشتیه یان جیل جر ماسیان لولا باتک هیا اره بوان هل بجارتنا را د سیاست حکومت ترکیه در حق قیومان هر وها بجه کرنا یاسایان بگوهریت یان د وک خوبن بگشتی هلویست هدف و AK پارتیه بو هل بجارتنین شارداریان جهجای عمر ازمن شافداری سیاسی جای دیاربکر دپرسم هجای عمر گلک بخیر هاتنه کردستان 24 دست بکیاتی تا مراق کرن اویا آیا AKP چه بده و دخوازه چه بستینه مثلا دوی نافبری دا تنه اوانه که دنگین جبو هدب دچن یان جی دنگین جبو جهه پی دچن نچن یان جی براستی AK پارتی دخوازه گوهرتنه که با آفرینه نوع تکلیت نوبره HDP و AK Parti da tişteki kazayı. Rebebe revan de hemen meclis çeda ci girtine. Dina vanda diyalog çedibe, güftügo çedibe le ittifak tişteki dine. Zemini van jabdu cudaya. Zemini HDP, zemini AK Parti jabdu cudaya. Ana bu gorman AK Parti Jokara bak Huda partner bijartiye, dil bijartiye. Eğer ittifak habe, de Kürdistan'ı da dikare Huda parayla ittifak çebike. HDP'ci her çıkası zeminevi Kürde, cumhuriyeti Kürt denk istine le kadrivi aligiri sistema kemaliste. Na AK Parti kemalist dışarı devletine. Yani Rebeberiye HDP, Mecli HDP, hatta karın bejin PKK, divan seçar elbijartını davin da Ali Kadir CHP'deki. Yani eğer jidder ve zemini ha denavbera AK Parti HDP'de ittifak çebebe dengdere van go nadını cardın denge van beladı be. Jbo işi tişteki ne realiste. Azce ne bavarım. İttifak bektir. Ne tişteki din haya. Yani CHP demin davinde lidiş tabgara Bakü'yle Kürdistan'ı halvasta xwaş şovenisti tünd kiriye. Yani jibovi az ne bavarım dengderi HDP'ci jibir çun va behesay denk bidin CHP'yi. Yani lisel ve realite az ne bavarım. Aliyedini Kayıma ne tane zirar dana AK Parti. Kayım bir taybeti zirara mazın dana millet-i Bakü'yle Kürdistan'ı hizmet guzari, temsil, o hizmete çant, hüner, perverde hami hatiye davastandın. Aliyedini gendeli çebiye. Şaraderi peyvir akha bicin aynen. Avya zirar daya AK Parti'ci, daya parti edinci. Sistemeki totalitere. Jiboko. Bale, jiboko. Na devlete peşkati da mafi rebeberiye khaseriye haraman haya. Her çıkası devlete tek ne hadi sistemeki demokrat başı di sacid sali borin da kese harami dağıtın elbijartın. Yani ev bebajı ev 3 sala Bakü'yle Kürdistan'ı berovacı de doma. Yani jiboku aktörü ku lisar zemine ki rödenen jibo jiyana ka pedibi haya ku başları bebajı biryara bedin. Bibin aktörü ka bu ka bijirin. Başa. Yani HDP'ci jidderba tayin dikir Rebeber devletçi dev zamanda kayma tayin dikir. Mafi milleti Kürt ye harami bir taybeti hatiye perçikandın temsil, hizmet guzari, xabata rebeberiye, çant, hüner ve cezani nayr arasında dışarı deryada. Buna bak dezgah ideolojik. Tamam. Hizmet ne dominin temizli sistemi totaliter ve hizmet tükin. Ve çaxı diyare ku gelci ji siyaseta damezrandina qeyuman ji AK Partiye naraziye. AK Parti dizane ku qeyuman zirar da dengên wan.
وی چاخی دی چه بکه چه سیاسته که بده پیش یا خویان جی او قاس دمایه تشتکی بکه حتی که به تایبت شهرداریان مزن وار بگره انقره استانبول ازمیر ادنا هرچی قاسم بیجن چاوه وان نزید الباکوری کردستانی جی بید جبر که دسته وان دا آلترناتیف هیا و هر گاوا بخوازن مثلا قیوم دا نفوس کرد نه تنی باکوری کردستانی دا بازار وک سمبول وک مرسینه وک ادنا eski şehir İzmir nüfusu Kürt lisel hilbijartına cardın bardon dara. Le mıkabın siyasetteki bu gor tevgara mafi Kürdan ay meşandın. Jbovi dibe Kürden ko ja AK Parti narazina ja HDP narazina dinav kada hevkariya ki saz bikin. Yani müdahaleyi pevaje bikin jbo mafi khay khazai bu mafi khay netavi tevgerin platforma ki ne hava bakın, bu taybetici Bakü'ye Kürdistan'ı da projeyi nüdü bebede saz kirin. Başa. O projenin Cenab-ı Havacı'ya bakıstık ya bu çırayın gelo. Hada proje deriye var ve kiriye jübutufaka ki. O HDP cezne bavarım. Jibin bandora Kemalist ederkeme. Legava proje deriye var ve kiriye jübutufaka ki afti tuate hecaya Ömer. Bu godmin dü beşe. Beş ekibi Kemalist'e beşeki ol perestse. Ne bilbijartın da ne verdi alyada duduma. Kürt bir her du alyada cine girin. Ama ki sadbuka platformu sadbuka hava bakın. Bilbijartın harami da bu politikayı başlar bilbijartın yapın. Anci HDP begreci demek ki şu var terörize dikin kayım dini şara derya. Abiyat kendin cara duduma. Zirar avici Kürt'ün Bakü'nü Kürdistan'ı dikişini. Gendalite de çeydi ben. Serkaniyen şaraderiyatını talan kirin. Bu hizmeta millet dahi bıkaranin. Bu tebgeren ideolojik yani şahı devlete ideolojik yani dini teni bıkaranin. Abi ya ne evaki halvesteki miruvayye, ne halvesteki ahlakiye, ne halvesteki demokratike. Demi dengdir bir şey var ki azat dengi kabedin. Hilbiceri xacı bu kabı biceri. Abiya mafeki hukuka navdevletiye. Bele. Hecaya Ömer. Pişti sala 2004 hiç yasayı normal le Türkiye Bakü'ye Kürdistan'ı dikarin bejin bigişti nehatiye bicehkirin. Hun bawarın piştivan helbjartinan rawş asayı be ve rawşa awarta derke ve edi siyaseta qayyuman nemine ve yasayı normal bihene bicehkirin. Ne deselatariya AKP sala 2002'de hatta mezlandın hatta 2011'de halveseki baş nişanda. Yani heneki reform pek hatın. Yani millet nefeseki binaka berfirekir. Le pişi 2011'de şun var. AKP zisel bandaka dürket. Cardın ribazı Kemalizmi ad bekarani. Halvesi totaliter ad nişandan Jibovici demat zemin militarize bu. Millet aliye ki kadan HDP bin hegemonya PKK'da da domya eko je aciz bunca mecbur deman ku alitari AKP bikin. Yani bu avay ki khasat bu avay ki demokrat millet dengi khan ne kalbi bu kadbanya. Hiç bu saya. Benerin de parti de parlamento Türkiye'de cigirtine. Her du partici lisel kevne şopya çektar hatine damazrandın. O her du partici yak AKP'ra mütefike yak jib Kemalist'e mütefike. Jibovi dinabera du heze çektar da millet ne dikare dengi kwa bu gur tercih kwa siyasi bide. Yani rebeberiye kwa seri harami bir şey var ki azat beknay. Jibovi dibe devlet devci kayıma berde yak avaya gidini hezi kay militer mesela rebeberi şövenist o beberi aligiri MHP valiye van kaymakam van müdür emniyeti hamiş çakı şövenistin bu taybeti 2011'de şu var hatine bir zikirin millet dinav da agir adamaya Jibovi ava sirayeti hilbijartına diken
وقت ده هزه دومینانت ایپوتک ننسر تفکر باکوری کردستانه دبه بیتا شکستن لی بگورمن اگر دولت بخواسته دکاره ده بازا بکن باشه تو هلویسته هدف چوا دنرخینی در حق مجاره گاوات بجن دریه مجب و هر اتفاق و هر اگره که وکریه به تایبەتی ئەگە مژار گرێدایی چارەسەرکردنا پرسا کورد بیتن لێ هەر تفاقێک و لە هەفکردنێکی چێبە بیتن دەوێت و ئاشکرا و زەڵال بیتن بۆ ڕایە گشتی برایە هەوە هەدەب دەوێت دەمێدا جددیە لێسەر چارەسەرکردنا پرسا کورد بڕێ و ڕێبازان دناف تفاقێکێدا گەلۆ نا خشکا ایمان از لکولنرم آموزتمه ده دست من دا بسیدان دکمانت هنه belge hene HDP بسیار خواهد نکاره بریار بسینا یعنی خودی اهلیت سیاسی نینه HDP دواره ربابریه دا پرانی هنه کی چپگر ترک هنه ایدولوگن بانا لسر کار قادر دمشینه لی جبن باندو دا پکیه که نکاره درد که دما در بکه بلا دبه بنیرین سال بوری دا یاشر خایه هبو لیلا زانه هبو سلاطین دمیرتاش هبو وانا دنا ویده پیدا کسی خودی خارزما بون لسر جبات اعتبار وانا هبو همی هاتن به اعتبار کرن هاتن آبیتن نکاره خواه بگرینه نه پارتی دومینانت پارتی نه دموکرات نه اینگو هارتنه دبه بیتن لاواز کرنه ده tabani bir de denkleri bir Kürde mağdurun ji devlete tadayı dibinin liser bir tadayı mağduriyet çedve mağduriyet HDP kurtike az bavarım devlet ji biya dizana ji boku di zemini legal da alternatif ekidini ne pek anin domandına bir politikayla devlet hizmetike ne khase bu gayri yani her du ali havdu khadi dikin havdu kurtikin yani çaba ilo Hamas dikare bu gayrı Hamas aparata belavi milleti Filistin'i dikişine marif dikare beje PKK hendakada bedelevi milleti Kürt dikişine diyerek o her du partisi partneri İran'ı ve giredayına yak Marksist yak İslamist le Ceheman Almancıra hizmet dikin dipir cara alikari hevdücü dikin Debe milleti Kürt bana şiruva bike. Yani guhertin daha da peda ne mümkün. Ha taban evi eğer hişat be peda jedir bike be. Çıkaz lavaz be ve deme Bakü'de Kürdistan'ı siyaset dikeben mecra ki nu proje perspektifi nu bir şey var ki azat karın cibigrin. Hepsi demek ki Kürt aşıyaz ne bavarım. Ne hata ko ev mal kharabi ne ravastandın Rey ne vekirin, az ne bavarım. Guartın çe ne bayada pede. Başa. Heja Omar Ozman çavdari siyasi ji Diyarbakır'e gelek spas mamusta her hebi.